Ebushamu akwaba mu atrase mu Coastal Television de getania 514 adumara kwadum nti enda so oduma nkwa ade bebe ade totobunsu tonso bo wia hey patakon ojekon de bonobo papa Yesu anepe yede wase enye wonkwara hodena ede acha hen enda so ye hunkan ye hu ade chefofo enye nti nda ye bosuma yomi na da otodude bie nda ye joda na ya san yewu da pefofuru mi ade na ta baade nyame owo bibi papa de mahen nti enda so ya be ya de ewusa ye bedi nkomo na anepe ma manka da ye bokọ oye woman asor ne sodu Pope Leo a otodo dan woyi nenu wa ne soma odikan na ode na kasai da atugua ni preach ni mun ma otota sai ne yemma akan ndi yenyim kan na nyi suma du gwa na yiridin bokwa akohwe na atere ayi samejemfi weki dollars ma no nsama bebre agade ode na chapa ode aba da wan shadara na samejemfi so nso apachew onye obia ibokọ na yakohwe nsama oterem yefiwa anada na oyeda sonko de ma oye enanom na wofu yina nti na oye Mother's Day ibokọ no so na yakohwe nsam kaka ho yefiwa ansana yakode ubaka ate ende ejude so da wabaka nsa no so yebubo hu yedon komon kakakra yetitinenya na yewia ya makwan ma Omar bin Abdallah odi nkomotwetwa akabia no so odi Abraham from Kitikeku asorba Kofi Esuma mana mo mra na yenhye nkomonase Coastal TV 514 ibia wa obu asema obu na wa DJ be to kraken nemo sa hwoda na wolo wala I kill. Thank you. Kada mababo chefes girl sending na mako e come na odem fita ne pay min didi mpeda me fail me tank e come na odem monye di chinu my basa irade e come na odem ye we come bien aya the combat if no come na odem you go by the name Don Prof. Tune in to Coastal Television or the Guitar 514 and YouTube live photo na yen say we are back Coastal TV. Respect. Where ni nonjo Manze Where ni nonjo Echo can tell you Coastal TV is now on digital. Catch it on 514. Watch Coastal TV, the best news. Where ni nonjo Ebushamu samu akwaba mu atena sem no Coastal Television do de getania 514 na ewo oye Go TV do oye channel 54 se we sented when St. Augustine
digital box no da or channel 22 Facebook or live the also na YouTube or live na ekwa a commenter I would be think na like na comment you are na share no mo comment no ba na do location e da won kama e da man na yenso eja bebi a wo bia no yenso yetwatum fe ma aye akono anepe yenhye nsam na se na yeboko oye yenhye se na nyinzin kanyenko room Italy Roman Catholic so na esiwudu na yenkohwe nsam a orokodo the pen pepe na woyi oye Cardinal Peter Robert Provost woyi ne there ombaye Roman asum ana Roman sofu pompein kra mechire popu onfa ma Roman Catholic so no abra wato aba woyi ne nebusuafo Coastal Television yama wonyo abawo kra ya de okodi na no ya de brown na enyije sema epuemi de populio a otodo da nan anchan canon oya Cardinal Peter Robert Provost pepe why no soma odika no kra na first mass wa bona dani na abra obo mass no mu no odinsem bitugba no chirime de wiade mayina obi ye da mehen de empempede yedu na bra ye womi obi ye de ye na na ebe fakan ededi yin makan na ibija de e musum no ahye hino do se ye musum ne hye hino da na ta ye pere ye ma obaade na hyehyɛ obom osande osi bibi sum won e kan kitikiti po ba oji bebia enti populio otodo danan ahye hino de ye makan nzi yin makan na onu na obobo hin ma yankopɔ ne hyehyɛ abamiye yankonkɔhwɛ populio na mass odika na obai na nsama okanibi yahwamra del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Parola di Dio. Ma poiché la rispingete e non vi giudicate degni della vita, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e secondo Giovanni. Eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Il sacrificio per voi. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione.
diede ai suoi discepoli e disse: prendete la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ebusia onion Pope a otodo du anan ono na na soma ozin kanokra abra woyi ndo me Pope no yakwa na yakwhwen se ebusia yifi ono no da yensen fome na yambra Ghana ha nsema orokodo wo oye oman Ghana social media be fe bia owura semedemfi wagine din abedin na semedemfi aja lawyer semedemfi na so no ye acting CEO dema oye Ghana Cocoa ana Ghana Gold Board Ghana Gold Board na depende EUBC na wokure yinase na eyinase no na semedemfi ochechia adofo nkofro fafa no so lejedo ochechia won nche nsan oyefe dodo na semedemfi na checheche na okishia mami agada inyimneden inyo sika olo otu da gale mami agada ekishe semedemfi pia olo mawo nkofro ni ebusia nkomotwetwe krodo ma oye mami agrada onye semedemfi bo nkoma utwetwe mfayin ya awom echi ma okaba ya yin da onkon kalme neja ma owan onfa mbe na nso meja oba payin onfa nkwhwe na how far Sunday na de chala is the Mother's Day ebusia amparampara ni na yampa ura semedemfi kro na kalem kakra okiyin odere mami ya na mami hwim sika no odifi oye semedemfi ni nse wona kanum na oshase de odisipre sika no amparampa ni na yampa ebusia sika no odisipre na onye sika oye Ghana sika US dollars papa dollars pa na mami odi display ya na onon na akafanti wo hwe wa mankofro bupa semedemfi na chi de mawo lawyer semedemfi awu chankanan na awu onye na awu nkanun processally eni samanyeku wo ka communication director awu na da no na eni samanyeku ba banami wonzi oye busumesia o wonye busumesia busumenu mpo wonye mana wewe busumenu ma na da mesika dollars na kachen adenye biala ikinye efi hin nkofo atwa no sonso ba do wo semedemfi na mami agrada odin Saturday nse yem de abasra Ghana fo ala idi onye bo apoyo wan shadare de odi kamerisi oye owe semedemfi do na we kutwa no de gure imasi de bi nyadam na osusu de ncho obeye na so we nya abanadam nti osre Ghana fo mpanyifo de wo fanchen na nye na adwen na ni susu de obugu semedemfi imasi yenhwe agrada na chapa odi mani bi obi anim say me semedemfi number 1 onye madamfo number 2 me nhia no da number 3 me nini di nkomoda number 4 me nini number ne level baby owo no ene me level me wo form owo soro na de tie nie ene me call baby very special place ene me call e na bra me free program na say me ba no ena me do baby pera me hu say
class bi to so me too many na me hu ye nua bema samejemfi te me hu ye nua bema samejemfi pe na me ka che me kun so dane ma nyina na ma hu onabo samejemfi and us na wo de wo obi a wakwakoye politics ama MPP fo ayi ye nua bema samejemfi mu eye NDC ni ade na wo se ye nyina na me kun ginae na me see fom me akasa bola avono so me akasa na me see fom te me see fom so lucky na ye nua be masa me gemfi so asi fom a woni nkrofo bi edi nkomo eti me na me nante ye na me call ne nchen te me call ne nchen no na me bo me din me crowd in fact to be honest with you nyame nim de oye da bia because said na me hwenia me di ye NDC fo eniama ye beto aba ensemo a me kekan ye eniama me ye na me hia ye nua be masa me gemfi no wo na me feel kwa so be pam me oh the body guys o mudi na chikura be pia me say ma me kɔ but onya botre na me chia no te be chia ne wie no sha sese o tu me fo abusua mu ntie ne yie ti asem ne yie. Don't twist anything. And I said, don't be offended. Because video no, as a grophobia will say, yen you be massa medium fee, ama mama part dollars be ekitan and some. And utina me waha. I am here to explain the reason why in tia o ye says can share me. I gotta for him, ya glad I'm to we are. Sika way, yesika. What I say, Sika way, and yesika be ya. But I yes say, it's been your be man, me ben no. Momo lava no so. Me be me nua be ma no. Ana o sha se no say, "Oh, mommy, we a nice woman." Na se ne wo ye fe ne se ne wutie yi. Ene se ne ya me hu social media wani so o hye, wo didi atem, wo kuntokwa, ene ade no. Chaso, jai santokwa no. Na wo ye fe dodo. E che sa ne ma na wo ye wo social media so no. Na sa akra na wo ye ya wo di biba e me papa oluman so. What I say, would it be by me papa olumai JM so? Na dear pa na JM dia ye untia. Utimi at this hour near my ye ba JM so. And I'm so brassa me fi. JM as some normal kayano. And ya no cray. A ye preaching and I'm preaching ye. And a bloggers a good try ye. And no more de quiet de say ye. As a me DJM at some. Na no crano. Mompani for no back frame. Emma me be video e correct yes. Means me the DJ at sem because obi anu say JM or damakoma so pa me penasem pa na NDC e damakoma so. Eti abra me can say NDC e damakoma so no. And obi say me say ye nua bema ona bo se me gemfi. And obi say me say na say NDC da wakoma so a e ba na say ne ye to aba utimi betena. Ebusia enti ansamenyen mami agada wa be babem na nche me parent ye kohwe oye kono ofadu ohwim sikan ana so dwumadi sonko a oye merbe no mbiri nti mama ya hwan sana ye de akọ ewiyi na ono na chi no ebusia ma nyenkohwe nsem bi a olokodo na me pere me bisa oye ejanum enanom apolisefo Bambo do my for war managanum. Police for the say a kind of quantum panna. I wanna na yanyuno bought and come and I want and I wash a man of quantum pun, taught in obum. Na tipper car be Ebusia, Munkatipa car track, traders are at Tintinibi. Now shataya water to not the mitre de ordinary quando fits in cran. No, Nebusia, say. Ye the man, no today. You know, no de bia yeti akwishia yeteba. Yeta akwishia yeteba. Ebusa ye trade ya osuwe. The gofi when she police me am wan kan wasama na. Ye hwe. She trade na tire water to. She tire yim din po sanga.
trader nche manka na muhaha menwa nka sama nche mebu hu ana nche be hwe ne nche trader ne tai ote de mi nche wasesa ne dada na so o trader enyi do so o olukọ tipa kala oni ye juma na tai ote de watetu po de ma de ni juma ne bi se general police for there ana jenje biala car no leba sikana na wo hwede kwan na won sabaka ana benade na wo hwe kwan da wo bo hwe wo car no iyi de penya na se akwanhia ba na de kasha bonsam akwanhia ba na de kasha bonsam obaba shobosho su na hiye fi de ahia na de makwanhia nya ya course da madam anyala na e course da makwanhia ni na nti wala tipa kala ori yejuma oso ahwe so moba na se na tire atete dam na odina ma a police fu hu a carry on na che wa je wie oje wie dam na no carry on ma ojala carry on on hwe tire so gwase on hwe tire sa ogwase nti wuhwe se china kwanhia ba wo de kase wona na papa na so bo wa bi de oya nchira so po se sana adwen nche yi hu ya na nchira so papa na la wa ba no abaka che basa ma ye no wi onfa mesem ma ye no wi a onfa mesem itebusia oni kare no lokwan teda no lokwan hweta ya watetew iyi ojiri wo sisiala yi par fahin karo kan walu fahin teda odinama fitin kran enti apolice fo wokwem wehu apolice fa wokwem wehu ebusafo debi oyo papa oyo teda na na tai ote dem watetew ma odinama apolice fo wuhu wakahe ebusia ma yemsiadu ebusia fo na da no ayede sonkwa wada kai oye iwiade fa na wetesi wo da yinya yiwura oye esuso ketabade bosumi ma kosida otode bienen kosida otode bienen no oye kosida won fan kai abatan na nanum nyina na anadade o managa na hadi Ghana fo we ma fidi we ma fidi do Ghana do we ma fidi do ande do ya ho maka do na be be fe bia sweet modo ayo eti anape yensu ko sa television bi gina do ane na wuti so sampara na so ye gina do na ya ma oye ye na ma men yen siwo mami gifty yomi eno ane da ni wakani abatenda de ya chichire oye center focus ya mami wa woda eyo mama gifty anape yemo oye belated Mother's Day enti mama yenso ye do papa na ye jiwudi osan na nye wada wurma nche ye wada wurma nti mama gifty another waka na numende fitano pia kesi bi duwedini na idesi wosado nti bomi yemo happy belated Mother's Day eno mama gifty mami eno gifty nyomi eno yade wase papa wa batanye no wadoye wa basa atrom egbe wa bo ato mankofo mumma munkanimpo tede enufi that woman pempem munuma no na munya hoden wodi edwuma de ma me yede wase dodo yede wase papa ntanope yenso center focus enoye abogofuni na no yede wase waso wa hoden na wombo a edirbo him ebusia ma yem fancy na manda mo mbra mba de bokate abakan sanope no yetsenyi
kakra na do obi are da bran sana Omar bin Abdel Abatrasi no don komo twetwe so odabro nyenkom resisia Let's go. Produce it, process it, distribute it. I go make the dough just to feed my own. I go do it all. It is said that breakfast is the most important meal of the day, and according to these residents of Hohoe in the Volta region, it is very true. We're still on the streets of Hohoe talking to, people about their breakfast choices and why they even opt for breakfast in their daily routines. And I see Simon holding some porridge. Yeah, porridge. Simon, is porridge what you drink every morning? Yeah, it's what I drink every morning because I like it. It is said that in the morning like that, something light keeps you going, but heavy foods just break down your system. So it's very good to take porridge, and I love it so much. That's why you take it every morning. But personally, to you, do you think breakfast is an important thing for everybody to take in the mornings? Yeah, it's very important. As I said earlier, heavy foods in the morning breaks down the system. So to keep you going, breakfast is very important in the morning. Yeah. So usually, if you're not taking porridge, what else do you take? Oh, I take tea. So Simon, I see that porridge is very prudent for you in your morning routines, and I'm happy that you're saying that it's good to have something light. So thank you so much for speaking to us. Now that we have spoken to Simon and we know where he bought his porridge from, it's prudent that we speak to Hajia. So let's go talk to Hajia. Hajia, good morning. Good morning. Mami koko 3 cities why? Mami koko 3 cities. Aya na the sugar na agu mama me de me mpu sugar. Tia na mami sugar. Na Hajia me pese me busa wo nsem bi. Anopa time be na eya oba ebeton koko no. Pacha bobo sisi ne me wa ha. Na eya wo ha from 6 to time be. Pacha time bi an be pon bia koko ne nya sepa me kofi no no. Me need time say time we na me pon ana we na me. Ana anopa na ya amafo bebe ba beto koko na na. Papa. Wo customers ye nkofo be ni nkofo be. Amba mbe mba ni na nkwada yin na omo ba school nkwada omo ba ni na. What sorry time be na oye koko no? Pacha 2 o'clock. 2 o'clock na wa ye koko yi na wa ba kwan ho na wa ba beton. Wo da ya business ko ye ne da business enter ko ya na say de bia wo ba utimi ton manasa. De bia me ba me timi ton fine. Utimi ton fine. Na jume why and how many years? About more than 20 years. Wow. Ten one now they are show ho they are show. Na me de hwe me wona me nkwada ni na. Wow. No say ai ko se esu danchen. Ko se ni ai. Ko se bread na 3 cedi ni 4 cedi. Ko se normal so no e ba ko 1 cedis. Ana koko no we no ahe because me to 3. Who to 3 at 3 5 4. On e ko. And Hajia, me da say, if you thought women were the only ones controlling the breakfast spots in Hohoe, then you thought wrong. I've got my fine gentleman here, and he's also, controlling the watching spots in here. My dear gentleman, how are you doing? I'm good, madam. You're good? And you? I'm fine, thank you. What's your name? Emmanuel. Emmanuel, so I see that you're dishing out the watch, you're selling it, your customers are coming around. How long have you been doing this job? 8 years now. 8 years. How did you start? I may say my mom, she started before I came. Oh.
okay. Oh, okay. She started, I may say, 25 to 30 years now. Wow. And you've been doing this for 8 years. Usually, what kind of customers do you get? Okay, I have plenty customers. Police, immigration, all the service persons. They usually come here to eat. Oh, okay. And what about the people that live here? Like the people that live here, they also come to buy? Yes, please. To you, how important is breakfast? Okay, breakfast is good. And I love the job that I'm doing. The time that I completed school, I said, no, I won't go back again. Let me start do with the this job. business. Yes. So I love it. You love it. Yes. So if somebody came to you and they said they want to learn how to, like a man like yourself comes in, they say they want to learn how to cook, they want to be just like you, are you willing to teach them? Yes, please. You're willing to teach Yes, them? please. How long does it take you to cook? Like what time do you wake up in the morning and then cook everything? Around 2 a.m. Sometimes 2:30, sometimes 3 o'clock. Yes. And what time do you close from here? It depends. Depends on the customers, how they do come. Yes. Thank you so much, Emmanuel. We really appreciate it. Ebusiamu samu akwa ba mu atra semra Coastal Television do the Getania 514 and so obade oda chen yade yate the boka ten na pod bititenyi kakakra na da wono edatua woda yamfa aye daily graphic ne mansa na no mamanka woda daily graphic abugwado Ghanaian Times abugwado the Chronicle waba wantrefi kura publisher no so wabugodo papa daily guide okamubi the custodian okamubi the maran the news center no so okamubi daily guest okamubi papa the Ghanaian point no so wabugodo papa Republic Press no so ogodo the new crusading guide no so ogodo the new publisher the publisher the new publisher no so abogwado then one traffic crowd Sefi News no so aba Kofi Tutu News now so abogwado the Daily Statesman now so abogwado papa the Daily Democrat no so abogwado the New Trust no so abogwado busia the boka ti abogwado no dos supreme now so no one traffic crowd we na abogwado kama Inti manyamfa oye daily graphic yamfa nshase ehwe daily graphic nenyim wa wode oye auditor general no fanyin na woda to na auditor general asama woda ban ne warukoba oye 12.7 billion Ghana cedis 12.7 billion Ghana cedis na auditor general wa discover na sa auditor general kajide miskeba ebusan se me piwechi komo ho pa na Ghanaian Times no osi Kumos no wa pledge there 2 billion investment no so obokodo no fanyin na order oye the Ghanaian Times nenyim wono na government committed double compete oye Bankra airport no so odinu fanyin odi aboto na yekọ oya the Chronicle do bakata na ebusia Chronicle do bakata na no mo pa kire ne ebibiri mpanyimfo wako wona hyedi na wona hyedi na no munsam odi aboto ma owura Solom data no so odi na sam akotugo ho we bibiri wona hyedi a okwen na se wana na no osije obowie oye Buankra port no je mo bowie ne tenten nti ye kese idumefo no wa akeka wono ho Ghana manpain
Cecil John Dramani Mahama oyene payifo wakwa akwhwe na Professor Jampo na wa show oye stakeholders usando oye CEO dema oye ejuma otedam enti mfanyin na oda asewo no ebusua the Ghanaian publisher odi yinua bema Macdan no mfanyin ato esoro ho na abina sam na Macdan reka Macdan no defend na prime airport land no Macdan defend na ebusua Macdan asema yi de if you pop 18 years na or the period them asasa ote dem no nde asasa na kokot waje finisem Ghana Port Authority waje dem asasa efi Macdan nsema Macdan essentially nwa pretend no na ehwemusima we munama na femfem why tia ba da ho mo kire most of what you said why na inu na Macdan na yadre pa na bonyo na wa tayen nyamo from bonyo nti Macdan no feyin na other so one no what the Professor Jampo no so no feyin other to na orkade oya Buankra project ni de aban obowie ne den aban obowie Buankra project no obowie Ghana man pain no feyin na no so other esoro wo oye Macdan na so na Ghana man pain no feyin do ho na no so ngofu chim de wo condemn oye Chief Justice no suspension no so no feyin na odi aboto one yakọ the daily guide ne munsam odi we sami jemfi na nsam odaba we sami jemfi or spread dollars or spread na oni tugumuso na guide anu aka tugumuso onu jifinism agada aka fasama bo yo eti ebusia ne fayin na other sort one the daily guide no so sami je fini fayin no na maami oyi dollars so him no so no fayin do o we bi wayin chankan no ye bia na free na one payin na what's a bombshell na wala national security ntin sam no pi at national security sam no we bi wayin what's sikan ma wo ye nyina no bi kama ya ndisefo or the year politics and now the year campaign. So no question on no qual Bushan says a daily guide was there Bob share no we see or national security. And say Bushan you be near the Wakatin Bicana, a woman with that oracle. Namfa or the custodian, the custodian, Nympha in face or CDM, no Aslan or Mampin John Dramani Mahama. Na abrante sami jemfi ya na nechi no dido na agada ate no nsa oleje na agada ji wie no so odi sikan odi kire enti ma na orka na mo no sunwan custodian na sami o se mo ne sunwan ndi mo no sunwan sami jemfi no $1 dollars aja enti no fanyin na hon na Ghana man pay na was suspend oye Chief Justice no so no nsam na oye the custodian odi abale obokatenum we ka say ma me no feyin de benkum Ghana man pay no feyin da oye nyimfo ho na o chirim fe what you are watching your moves e was ya ngofu bi wala what your man pay na no motu oye ma me na was suspend no ho na say ya hwebu na kofi pi dan yan po bi ma ke demonstration mu so aka test manu mu sam so abaye pi wala mo ban wala ma ban police law ban ana bo afi ma ke so wa ban ni na ye oye ma me was suspend no nsam na ode aba oye the custodian the bokate no mu ebusia the new center the bokate no ono ode efeina oda bani hu de wo ma ward no po wesi ni charge no na yim ndo papa
na mum ehwe bakare oye Professor Michael Quay on normal bakare on normal award in feyin odo kama na ma all kind group CEO in your Moses Baden no win 3rd Millennium Excellence Award. It's a margins ID in your margins ID group ni CEO or your Moses Baden already or the Millennium winning the 3rd Millennium Excellence Award no on what the award and what the man come what lawyers no we demand there one reverse or CG ne suspension into e we show you about cat be so na common what you had a bibiri ma ha pay for no was it Ghana man paying on reverse my men suspension my men suspension to come was a lawyer for woman na also work at the man seven na man paying obeja tum ana onjin tum bi na kanhwe S&P no worries Ghana rating essentially what's Ghana the since Ghana citizen ojane na do papa since a citizen since a citizen pounds bomba na dollars the intentions a citizen no why no swine why dollar no swine kura na na sele wole sabi de fi no so we key dollars essentially am the dollar no bi nyam kakra wa grade ni sem obi nyam wa grade ni sem vend e ba fa na mara enti no so echo oye one award one aso one la o city na we resume oil depreciation wo oye late 2025 ntini we city we jena na do papa na Ghana for na oye wo ka de visa no we deny 2024 one awoko US wo ka de visa na US for wa bounce we wuntu oye 6.6 million and sana was the US visa was the amount nufenyin or the US ambassador nufenyin ena was the ato World Bank so na wo bon save them on man Ghana the way seat or SOCO project no target no we seed into World Bank obo man Ghana on abado ndem ya reset Ghana ncholo kodo na agrada wakafa samije mfi nisika essentially na wanda mapapen ya alabayo wode samije mfi abaye twapia ebuso delegates the delegates samije mfi no we spray dollars or that agrada or the water tetel na CEO fo no we blue or enyim ho mfe no don na o say blows at CMC over MD's appointment no so MC na what MD na wa appointing wo oye Ghana Cocoa Board nyo MD na wa appointing no so no mo kon akedeja na wode no mfanyin wode aboto wode si wonu mfanyin wode aboto na MD no he mo lokọ mo olba mo mfanyin so na oguan o se bi mfia wa ka spray oye sika no mfanyin daso agrada so no mfanyin daso nya ho na bie ni nya wo se NDC full soldiers won ko samije mfiwo nye wa ma agrada dollars nta won so ka de ho de no na nsampi abedi jama oye the daily guest of the abotum na the Ghanaian point anu Dr. Nick Danso Ajay no Dr. Ernest Ofori Sapon no wa bo na bado won fe no da won rampa nkofi wunye sika no sabi to freche wan fan ye mesafosam ode bu yedwom nkofi ye bi ye na won feyin odon wa mon excellence award the Millennium Excellence Award no Dr. Nick Danso Ajay no Dr. Ernest Ofori Sapon henso yabo na bado papa sande nyawona nchagana de abana edwuma la ahina kumebi nti private investors ana private man funa ahwan wo bo magana yetumpo nti Dr. Nick Danso Ajay no Dr. Ernest Ofori Sapon yenso yabo na bado wo mboa wodreboa oman Ghana IGP ni feye daso na be na sam na IGP lika wasre yesi bobo no ban oye Abrokumanov Abrokumanov
democratic integrity inyo de wa be pronof de mo besinda no abato no no munsunsuando no yen sheda hu ne ye nti IGP we general do aka che abato commissary hey madam kwafo ba kwa kwotu yem de kwafo ba abe pronof be say be kama nti IGP ena wa shewon owura oye fellows of Sukwachi na sunu fanyin odaso ebena sam na oraka na odiche MPP Amanyoko Mahama the third claims na MPP Amanyoko where one demonstration we no uga once work can there Oman John Dramani Mahama only Chief Justice if you not the fourth rabba no wa penny third time agenda the third time agenda wa pe no the wakate or the owura Fusukwachi no feyida ba no do Fusukwachi kan there Oman John Dramani Mahama onye na agent do boko third time ebe yai mon ka some fantondo mon ka some fashionano nti da na de obaka tai ono oda bento do wura sebe jefi no feyin odi abotowo ebuso yakoda Republic Press the Republic Press and no say hey Mohammed good boy why hot basa sebe jefi hot agada na man try no kra na ya gada na sempo ebegwe ha kepkosa ha ya oboni bi ho brono no ifi baka na rekwa brono wo friend anum prem kacha same jefi da na mo brono no ogwe ha producer bar brono friend so besia enya makai producer no kan nya into mama no good boy no why hot agada no sano den agada mo ama sabi de fa hot basa the waka to be fabia sabi de fi na agada na bako no nsam so ode no fe na ba ehwe wusu olupuna anota bako nsam no so olumuno mudo na so ode ba modu efo no wako na okohwe bai guta na won so Wilfred one man the mon kofom won tetu na mado iyo na ama sidinu wa pre need depreciation no ayedmo sande sisia no sidinu janenado no sande sisia ne se e di sidinu koto dollar na sit down o $100 no da mena oye gutafo won so woraka the new crusading guide the obaka no so obegwado no ot Macdan nimfenyin ina odi ato wo oye airport London Macdan why hot basa house there 18 years legacy na wo je finisemi 18 years abobale ye na gofro bi sere abobale ye airport London so oye den no be wodi nti do kire bibi wo no wo nti asam da kokko tuma ti sari waji assassinam airport fo Macdan no obeya appeal nti no nsam ono na the new crusading guide or the aboto no na oye Buankra port no so project na oye CEO okohwe no so no fanyin odohoma oreka sami jemfi na agada sami jemfi na ogbaso won odin sa aboni seyem ganafo masawo mai mopon chewo ganafo mpon chewo agada settings wa set am fe agada set am no yes onye asapapa Commonwealth lawyer fa wo nyina no wasem wore kade Omampe reverse Chief Justice ne suspension no so what the Chief Justice no fanyin na Ghana Omampe no fanyin what the aboto wo ebusia the new publisher that no you there Sami Jemfi Sami Jemfi raised dollars on Agada ayu na Sami Jemfi no fanyin no that tunya no obusunuka na Agada ojine chire wa tensa to sunu kenu pa obonpo ni obe dollars obala dollar oba it's ebusia onen na King Promise in the way win oye artist of the year TGMA that mean ya no obado artist of the year King Promise and owini ne fayin no odas wono na no so chem there afi na Ghana music industry no mu oroba yedaw papa na CDM
no waka chega no man pe on cancel COVID tax no so COVID tax body nche wa cancel the dada nti on you know na yako seshi news no what oye owura amakofi boa na mfanyin na oda botoros galamsey site galamsey fu wa say ye forest ekor ebien ibasa anan par edanan anan 44 forest reserves na kofi nya wa say make us about 5.252 acres na wa say galamsey wa say nti owura amakofi boa na mfanyin na oda sefi news na ehoro na the daily statement bishamembe no soko daily statement oti mami awo kumsin na oti wa mobile oye gender front at MPP headquarters mami awo kumsin na ntende mami atitire opiloko MPP women's organizer wo national nti asase olbobo oye mbebunu na mesafo wonano wo oye party headquarters ntekwa was ba me and pebia no si party headquarters wo obamandama akoye na youth na wonso otumfo sedu to abebio ne dumadi sunka olidi no so odi aboboyin na Ghana man pay sense John Dramani Mahama ne fayin da oye the new statement the daily statement ne fayin na other one no so COVID-19 health recovery living no all kwa na all ba man pay onhwena onyifo was under fire man pay oye under fire COVID-19 recovery living no odanwa wajije nti usure so waka weye for that na no onyifo kra Dr. Mamudu Baumia no waka kire MPP amanyeku de wo fa na ma wo fa ntutie no wonta nechi na 2028 nkuimde obaye ne di papa ebusia member no ko mbe no so ayade na memfense memfensi na momfa oye o supreme so aba oye ebusia memfensi na momfa aseda sonko momfa ma oye takeka team nara teacher post be professor Emmanuel Kwamina Bamfoje the why ne pe na adom na anapanya binyala no obobo nsamano na wodobra hene no aseda sonko onkoma so bien professor Emmanuel Kwamina Bamfoje papa adepe yede wase papa na Michael na Francis so yede ho ase na once again happy belated Mother's Day onkoma yene mame gift you me yede wase yede wase papa yesanya me de omo nkona ahoden ehu na gye ho na do peti de pampe na fosom wotas bade nyame na ama wana eja wohia wonboa nyame do wa hye wonsai na no etum na wonsa aso wono do nteno mame gift you me and pay yede wase echieo yese yede de omo nkona ahoden na ubugi aso on the day. Happy belated Mother's Day once again. Mama gift you me. Ebusia from Kitikeku asorba kofi isuman. I hadn't been see me than the pay. Momo acho